Pa ja se bavim umjetnošću isto od malih nogu. Naučila sam tako da crtam, da bojim i trenutno sam išla isto po takvim tim likovnim galerijama i kolonijama. Imala sam tako neke te izložbe ovdje u Novom Sadu i dosta sam slika imala i bilo je dosta poklonjeno i odneto u inostranstvo. I trenutno dosta ljudi je vidjelo sve moje slike, kako ja radim, crtam, slikam, pokazujem svoj talent i sve to. I želim je svakako da tako nastavim to da radim to što volim i što se zanimam i da tako uvek za sledeću godinu da tako prodajem slike, kao što sam i ove godine sam prodavala i sve to. I to pokazuje isto tako kao neku emociju, osjećaj, to umetnošću, to kako živimo, u kakvom vremenu se nalazimo i kako proživljavamo sve ovo što nam se dešava. I trenutno mi je da nastavim i dalje da se bavim sa time, šta imam i šta me inače zanima i da mi to jednog dana bude posao.